Odgovornost je svakako velika, a sve to u cilju bezbednosti posetilaca. Apelujem na građane da slušaju instrukcije spasioca, jer tu generalno malo imamo problem. Roditelji su ti koji utiču na decu kao njihova deca znaju da plivaju i ostalo, pa onda neka upozorenja spasioca baš i ne poštuju. Tako da u suštini naša parola je bolje sprečiti nego lečiti. Znači spasioci su tu pre svega da daju neke instrukcije građanima, korisnicima sportskog centra, da normalno brinu za bezbednost i da pružaju prvu pomoć. Generalno, ekipa spasioca na otvorenom bazenu je sastavljena sve od vaterpolista, bivših vaterpolista, tako da što se tiče same sposobnosti spasavanja, tu smo maksimalno obučeni. Kruševački spasioci na svojim radnim mestima su od 10 sati ujutru do 19 sati. Spasioci apeluju da građani budu savesni, da ne dolaze u iskušenja kako ne bi bilo povreda, a samim tim i posla za spasioce.